จันจินฮีคริสเตียนละไงสาวฮีตะกิลฮอนอินอามาฮีมีฮิมไม่ดิงาฮิซับนาฮีลุงเกลอมตะปวนเมรีฮี extraordinary beings ไอ้เรา divine beings ที่ตะวังไงตัวน้ำโมฮิมีตำตันไอ้เกลปะนะฮีเฮียจุดโชตะบังฮีอีตะบังอับคริสเตียนตะสันไลไอ้กะข้ามที่ฮิตุเนี่ยไบเบิลไลนิซิลโดดีไว้เมรีจุงซา misunderstood misconception กิที่เราเลย myths about Mary ฮิจงจางหัวฮีพาตเกจ่าจิลสินดิ้งอินอภาอินไอ้ชุเมรีกิตีฮีมีหิมไอฮีนโมมองนั่งเลยแค่ตัวมีหิมไอฮีนโมมองอีเฮจีนะอีจันยาเยซูคริสต์หินเขาขาดใน responsibility เนี่ยอาบันตาเล่ฮิจโฮตบังนัดตรงโดดเทียงอาปะทิลแล้วทิ้งินไอ้กิทูปีเทฮิจโฮจังเยฮีอีขวดโดดเจ้าทิ้งไงเล่มีหิมฮีน่าซาลาจูเมรีน้องฮิตบังจูอันไหนเทลอินจงกินไอเทฮีที่ตบังกินนั่นเลี้ยนตากินไอไอ้ละฮิจตบังจูฮิตปอนเมรีมีหิมด้านไงเกลด้านอัมตาโลเจนตูไลฮีปะทินนู้ขัดด้านนักยามตาเจหินอามาทิลบอลดอกเจ้าสีฮีมีนูตั้มตานูไม่ตั้มตาไอบอลเทจิเฮปอยตินนุงเลี้ยวนะ discourage ตั้มตาอมตาเนี่ยเยซูตัวเนี่ยฮีจิเมรีจุงจางฮีไบเบิลอินตะบังอาศัยฮัมมีหิมไปปะทินฮัมเมรีเขาเทฮัมเมรีกว่ามาเต้าเทฮัมเมรีขุลุมเทฮัมโดย scripture proof อินเวทอยู่กับได้โนมเมรีมินทันวัลตาเจหินตัวไรวานุยเลยสิปุ่มเปียจงหินนูไม่มินฮีตั้มโจเฮเมรีกิสิมตาเนี่ยUSA Census 2011 dung zuya chu a viewer ho dung zuya da akivat na hi le numai min tam ta hi amin list atam pen chu Mary a hi akiti na hi hita chu numai chapang naw hong tam ta hin ama hi ngai sang na ne ya Mary ta min ki siam tam ta me a ye chu pathin ta bonga gel na ane he ma hi superhuman being ai lo extraordinary human being ai lo divine human being ti da bang kha ngai gel na om ta je chu hi Mary kiti hi Greek te hoin Jews numai Miriam tia ako naw mi nei ya chu Miriam le Mary kiti hi ki bang a he achum chuma hi po na hi Miriam kiti nu hi Old Testament langa chi vet na hi le Moses le Aaron unu chon hi na hi Moses le Aaron chu itabang mi no nam khat hi dan thupi lin pen pi pa chon hi in aban ting le khat hi thim pu chung nung pen chon hi hijiti ni unu chon hi ni Miriam kiti nu hi ipizia Miriam ani kiti ham Miriam kiti hi English translation nungji achuna ki vatna hi le rebellious stubborn ai lo wai le bitter kiti hi amin hi angai be se point aje chu Israel chate ho hi foreign khut nu ya su an lai ta wa min ki sim ani kha hi ne chu le Mary yong chu ipizia Mary ni ham Jesu Christa nu ong chu Rome te thanai nanu ya Israel cha te nom lai ya chu Mary le Miriam kitinu hi hinghu sidan lampi ki bangni khaya ma te ning khwa hi te kan bangin Miriam phat lain zong now sen than ding phat leng ho konin thupi enomen abani New Testament azong Jesus Christa pin konin herleng her now sen zong than ding na pin hidas amma te ning khui vet na hi le anato ale athil bol a hin khu chi dan ni ki bang he hui ani hi Mary hi ihet sa bangwin tu lai Christian la ai ingai sang ki hilovin Catholic Church ten angai sang ki hilovin Orthodox Christian ho angai sang ki hilovin Mary kiti hi Islamic religion jing azo hin ngai sang na sta mi nei as Muslim ho Quran lekha bu chu ivat na hele numai min tam ta ke phain Quran lekha bo hin ai la koi macha min tan ke pa po in amin ta numai khat bo se amin ta ke pha chu ko hem ta le hin Mary hi nei Islamic religion azong numai chon pha pen tia ki he ahin la tu lai Christian on ita asano Mary hi superhuman being divine being si da ma ita asan tamong hi Muslim hon wang ata asan momong lo hi hi chu kidang ta khan he kin he chule Mary thu simi phate ke chai sim jenga hele lunglut ta ta ki mu na hi Bible a hin aje chu Jesu Christa pin dol hi Matthew le khabu le Matthew gospel le Luke gospel dung ja in simti ngai le aki hi na nyau chao men Matthew kiti pain Jesu Christa pin dor khangwe hin sut na hin David khangwe a ko na hin panin Jesu Christa apa Joseph khangwe chana hin sut lai ai le Luke chani piti hin sut kiram Jesu pin dor tu sim hi Jesu pin dor tu sim Luke hin hin sut na hin David khangwe apat ma hin sut thau hi aje chu Jesu nu le pa Joseph le Mary hi David khangwe a ko na hong kun thau thau hi ai la achum zamin a khangwe hin pan ipiti hin panam te ai le Jesu Christa khangwi chu look in ain sut nan chun Joseph jinu Mary pa a ki patna chu
ain pa ni Jesu English pa the father-in-law pa na akhangwe hin sut pa na ain le sut la ki ni ya chu Matthew dung zu ya Jesu Christa pa jong chum di wa amta Luke dung zu ya jong Jesu Christa pa chu ma ki se hi ta ma chu me ai chu phem tal akhangwe hi khatchun anu mei langa su khatchun pasal langa sut kha je na ibia chu ka se ham Jesu Christa hong pin hi pathin le mi him ki go ma hong ping ti nai Jesu Christa hi 100% pathin ya aban ta le 100% mi ni ki nei ai chu Jesu Christa chu hagau thinga ko na ki zil he ti Bible hi chu technically ya sai ding chun Jesu Christa pa chu pa pathin hong hi hagau thing pathin che chu hagau thinga ko na hong ki zil he ai le hagau thinga hong ki zil chu pathin na to na hong in ai le ipizia Mary langa chu akhangwing su hakina Mary langa chu Jesu Christa hong ping no kinam adele Mary chu mihim a hin lang pain bat sa kini ya so pataki cha site ni vet tu ai le ipia Jesu Christa 100% pathin ya 100% mihim hina nei kinam khachul hagau thia ko na hong ga in hagau thinga ko na gaina chu ta asme la hong pin do thia chu Mary an man chai hizun pi vet sa ham Jesu Christa hi 100% mihim a hi na momong ain bat sa kini he Ezlai patake chan Bible chang haga sim lewan luk mung khat chang som ni lugup 19 sein chuin hagup na in pathina ko ning Gabriel vantil chu Galilee gama hupi khat Nazareth atiwa chun nunga thing ta khat hinga ki solin nunga nu chu David son amin Joseph kitipa jihol ahin nunga nu min chu Miriam ahi akiti Israel chate Egypt gama akupem masangu wa chu ipija Egypt gama akupem wa mi tai lahin Old Testament na Joseph ani ki seipa mi phapa gulang mi pha pathin mi Joseph jala chu Egypt gama ni khopiam khawi ale Israel chaten ipija Egypt gama hinda la kinom Egypt gama hinda la na je ujong chu Miriam je ani kini Israel chate chu Miriam in Mosi ni huidam ja Egypt gam ni da la thei kini his the banga chu New Testament la je be kinai le Joseph le Mary mama kinin hi chu Miriam mama kinin hi chu Miriam zalang chu tua vanui hu hing pu hung ping thei kin na hi ta bang chui ya Mary kiti hi pathin hi na khat cha anei po in Mary kiti hi 100% human being a hi in aban tale 0% pathin hi na anei nang la kai to ma mi him mai a hi ti pa chun lai ki chi ta hung kilang ai Mary hi tu na ka do nom chi phem tale Mary hi pathin ta banga gel thei mo mong ham Mary hi ho thei ding mo mong ham ai lo la Mary hi pathin hi mong ham tio hi tu na inivet diwa dei han so hi in aje chu Mary ki ti hi ai ho banga mi mei a hi na pa hi het do ba na abul lang ka sei bangin ichan ge ya Jesu Christa hin kho kha na dinga hin khu anaya aban tale pathini chan gya mai ki thu pi ham hi so to bang in he thim the a hele nang le kya na kinep na lo pi ta chu the hi so mai mi tam ta gel da chu perfect human being ai lo le super human being ai lo le divine beings ti tamang khat ai ngai tu na tam ta jong le tu nai Mary ki ti Bible in a hil na pa ho hi inivet diwa ka dailan esu phata ke chan ve hi tivin hi ta banga Mary gel lut na le Mary sa lut na Christian la hin lampi hin sim phan hin Mary aza na ko na min anei na he tu la hin adi in the four dogmas about Mary dung zu ya chi vat nai le Mary hi the mother of God ngiti ya chu a khat na pe na chu Mary hi the mother of God ya ki Mary kiti hi Jesu Christa pathin a hi na lam panga hi anu zo ham ai lo Jesu Christa mim a hi na lam pang pa zo a hi anu zo a hi dem hi chi het thim ngai jen he Mary kiti hi Bible chani pi se yam pathin hi everlasting God ati Bible ai ta ki hello ai ta jing pathin he ti Bible hin ai le Mary chu ai ta ki hello pathin khat hi jing ni a chu anu hi theimong ni nam ai ta ki hello pathin khat nu hi ni a chu Mary ong chu ai ta ki hello nu an hi jing ngai abul ti la pana chule Bible in pathini piti sei kinam
thil zo si siam pa creators ati he Bible in pathin he ai le creator khat nu hi na dinga chu Mary ong chu creator ani hi ga ai la ama chu thil siam hi chun thil siam ki ti chun thil siam pa asu do sa thei lo di Here to Mary, he the mother of God. Tia ki hil na peni pate kay chai vat na hile pathin. God has the beginning. Tita banga ahil doi. Here to Christian theology achi chu ahi thei po in. Aye chu Bible in piece ham. Pathin kiti hi origin lo ti. Pathin kiti hi time and space dung ju measure board hei po iti. Here to Mary kiti hi Jesu pin na nu ong hi mo ma apathin hi na lam panga Mary Jesu no ni kha ahile. God has the beginning ti the chu Bible to ong ki kalina he here chu Bible thuila he boy chi hi here chu Mary kiti hi Mary the mother of God kiti pen hi blasphemy against God hungi the here chu Bible thil to akikal na chi chung hi he here chu Mary hi pathin ai na lampanga Jesus Christa pathin ai na lampa anu zo hilovin mim ai na lampang pa zo a ông pin độ thế nào bắt thiên man trả khát rồi hi này, dấu tiếng lệ in say chết điều hin, anh na mi won Mary het dan suy pi ham, church ki hil dung suy Mary suy tập banga het vam Mary in nam tin chitin phát thế bu eti, ai lo lệ, tu nia cái độ nôm chú pi ham, Mary hi phát thế bu mi nu zo hiya, ai lo lệ Mary hi phát thế chăng nu zo hi dem. Chỉ chú hệ tu nào có độ nôm chú, ai chú thiêu khát ông mình, phát thầy cuốn na này hi na lệ, phát thầy trắng mi này hi na hin difference, cái hi na liên ta này tu nhá hi, hi chú Mary hin mi đâu xí phát thầy abu ham, ai lo là Mary rồi phát thầy trắng nốt ham Bible này về hết đi bên, lúc bung khát sáng xóm li lệ get na cho hết đi na say, mi dấu xin, anh nôm no ai ti đi ngõ hi, ati Mary na say gì. Here is the Bible dung zai phate ke chai vet na hile Mary kiti nu hi phathe bu nu zo hilovin Mary kiti hi phathe chang nu zo he ti Bible ki chi ta se aya chui pi chi ki hil nai ham aya chu mi tam tan tu la hi Mary hi wana uma palal to na anga Jesus Christa ta banga uma itaw ti nga hile Jesus Christan itaw na asan te kit na Mary ko ma taw mas alehin Mary na chapa azolung dam the ti bang khil na tam ta me tu lai Christian la ya chu Mary ko mai taw mas sat ding amale Mary phat thei bu ding Jesus Christ ni taw na san ni ya khil na tam ta me ai la tu na ka seinom chu Mary hi phat thei bu hi po in ipakai Jesus Christ zo hin phat thei bu in ipakai Jesus Christ zo hi nam tin chitin phat thei bu nu zo bu pa zo chu hi Bible hitin sein Ephesus bung khat sang thum nai tin sei ipakayu Jesu Krista pale pathin ba chejin han ama ei ho hagau pathin na tin tangin Krista a van ho a pathin pathe ei chanui ati aman ei ho hagau pathin na tin tangin Krista a van ho a pathe ei chanui ati Mary chun van ho a pathe ei chanui ti po in Krista chun pathe ei chanu ve ati Estonia Christian kihil na dung siya concept kinay Mary in phat thei bu ding hi tia lunggel kinay pa hi Mary het hil na Mary chanchin het hil na to ong ki man ai in ya chu Bible thil to ong ki kal na khat chu hi phat thei chan naw chu Mary a kon hi po in Jesus Christ a kon hi ti chu Bible na sai phat thei pathin phat thei chan thein na chan bo ini naw hi Mary wang hi po in Jesus Christ a wang bo se chu hi chule Veleuchun, Mary the mother of God, tia ni khil na wa hin. Ni tam tan Jesus Christa nu mo mong dan Mary khil na chon se. Ain la Bible phate ge chan veleu hen. Bible in Jesus Christa hin Mary hi henu o henu tia akau kha na ki mulo he Bible a hi. Ai chu a reason tam da Bible an in mo chin liu hongom di ne. Chi choni na to athum na chen pi sik athum na mi honi piti het kit mam. Mary 𝐶𝐿𝐴 hetu all knowing being tia mi tam tan Mary het a chu het kit hi 𝐶𝐿𝐴 het chu pathin bo he the Bible in ya sum Mary 𝐶𝐿𝐴 het mo hinam ti chu athum na ne dong hi ti win luk buni chaw som thum le thum na hin
ga ve ti vi Mary thil zo si henu ham Bible piti siam chin now sen chen ding dol thu ki sei chu anu le pan ki dang asal he hlone ati now sen chung chang Jesus Christ hum pin ding dol thu a thu ki sei zo si hi Mary le Joseph min ki dang asal he hlone ti tuina Mary in thil zo si hen lang le ki dang asal lo di chi hi chu mi a hi na pa ju lai chung ki lang he mi tam tan superhuman being divine beings perfect human being dan ngai tuan lang hi jong le hầu thầy lưu đan in Mary hình tu han lang hi jong le Mary hi nang la kai tonga i ma jo si he hi poi mi him ta ba lung dan nei hi ti Bible ki chi ta se i phe ma lung dan pi chu van til ong ti la ama sat apat na apin yang thung se apat na Calvary cross a Jesus Christa hung ti khat be chan nei nge hi Jesus Christa chung ai pithil so am ti Mary lung dan na sta nei jing ai su thu tam ta he thim lo he Pentecost ni chan ya Mary in i ma cha he thim lo he aban Bible sang ga bat be kit lo hen Mary hin ima zo si ahead lo dan mihim ta mi him a hi na phun do na chu Mary hin zon bung ni changlin ai ten sei kinin chuin Jesu na za nu mei ei ni i kinomam ati Jesu anu ko ma chu kanan khwa kanan gulwa na achu Jesu Christa anu hung khai chi Jesu Christa ministry ke pat na in aban ta ama dia first miracle ani bol na man chu hi hilai mo na hin Mary in Jesus Christa ko ma leng pi tui om ta poi mi pi don ding ati Jesus ai adon bunin aza numei nang le ke I kinumam ati ipija Jesus ni chai disrespect manner tabang nan ni hai Mary no khai dem even na ile zana nei lo to kilawin ain la chi Bible compile chan hi hi English pawa madam kiti tabang he numei kiti he ai pawa numei nang le ke pi kinom na he nu ti lo be na henu nang le ke kin pi ma te po in henu ta ko kha lo je so na nu hi nu mai te ko hi izipia nang le ke ikin ompoi is ipija chu ni sei ham a je chu Jesu Christa lungthima akon pen chi piam kapi na pat in kum som thum zen hi nang le Joseph khut nu ya dan thu pi nit pumin nu le pa za na nei tan kani bolin he su tua hi pathin thau nu ka hi ta in baptize kalazang kachang zo ta in hagau thi ngau ko nin kana to ding phat ka ha ta in hen tua ki patna hi nang sol nang in nei sol ding hi ta po in wana am kapalum lampa so ka bol zo ding hi tai tia Jesus Christ anu ko ma cha sei na zoi hesun kang in anu a ko na aki hin dal na pen zo ain ba sa pan dan he ai le luk bung ni chang som li liget na chui pitiket am chuin amu phat honin alung dang liu honin chuin anun aza chapa ipibola nei hiti bol ham veta na pale ke man lung dang ten ko hol hone ati chuin amana za ipibola nei hol hon ham ke ma ka pa in sung kina ding mong ka hin het hon lo ham ta Jesu na nu don bo ne ani lai ho in sunga wa manga chna ya cha phati ke chai va na hi le Mary le Joseph giti hin Jesu Christa chan chin chungai a het lo tam tam a hul do zo hon lo ding tam ta thilo me ya chu Mary hi im zo si he a hi po in nang le ke banga mi him banga nang le ke mi him hi na ba lung dan na nei jing mi hi ma hi pathin a hi poi ti chu lai Bible chang ki chi ta phot chin chu ai le four dogmas dung zu ya ki hil na ali na pen chu phem ti ken ai le Mary hi chon sit na nei lo immaculate conception ki ti pen hi tu lai Christian tam tak a chi pi khat chu hi adi sana RCC Roman Catholic Church in hil pen khat chu hi nei Mary hi chon sit na nei lo ti Mary chon sit na nei na lo dinga chu anu ahong pin na nuang chu chon sit na nei lo hi ding hi ja chung khang ding chon sit na to ki mat khalo ding chu chi a chu Jesu Christ ahong pin kha hi tia ki hil na pen chu Christian theology la tu lai hong chi lu khai ai la Bible in pi sayam ai chu ise ma sat dung zuin Mary hi mi mo mo hi ti Bible ki chi ta na phot chin an hi le Mary ong chu chon sit na nei a hi nga hi chon sit na nei mi him a hi ti chu kilang a hi e chu Bible in pi se ya rom bung thum chang som ni le thum 19 sei mi zo si a chon sia hi dai chule pathin lo pi na changla la hi ta ve ati an la mi khat se chon sit na nei lo hi ti Bible hi chu ei hu him pu i pakai Jesu Christa hi ati First Peter bung ni chang som ni khat som ni lina chu kimu na hi chiting a chi ko ni hi ve no ho zala aman he su gan the thu hen
no dinga vet tu azui dinga akoi za ada la hi ama chu a chon sipoi akam sunga zong duha lep la na kimulo hi ati Jesu Christa bo se hi chon sit na nei lo hi ti Bible se Mary wang chu mi hi ma hong ping hi zin ei ho banga mi him chon sia hong ping hi ama jong chun hu hing po ngai chan hi nang la ke banga chu Bible in ata lang khat chui song le luk bung khat chang som ni le se gi na velo he Mary chu chon sit na nei lo via a hi a hi le hu hing po ngai chat lo di an la Bible chang Mary jong hu hing po ngai cha e ti chu a phot chi ni luk bung khat chang som ni le se gi na ka la gao jong ei hu hinga pathina ake pa be se jinge ati ka la gao jong ei hu hinga ipia ko na hu igna ngai chan Mary chon sit na nei lo hi a hi le chon sit na nei mi ma hi zin Mary jong hu hina ngai chan Yesu pakai Jesu Christa huing pung pin chu chon sitie lat do dinga hong he ti chon sit na nei lo chin ipia ko na lat do na ngai chan ham Bible nu zia chu a solution lo he ko hi jong le if a pa na hong ping do mi him ki ti po si nu me helang pasal hi jong le chon si sa hong ping ha in nia chu huing pung ngai chan he ti chu Bible chun ata lang in he Hebrew bung li chang so mga som le gum na chan sei be aje chu I hat mo now ei het pi a ei thu pi pha lo thiam pu chung nung ne ya hi po ve ei banga imalam zo sia lep na le patip na tu kha a thu kha a hi zinga zong chon sit na nei lo hil zo inei zu a hi je chun happy nai chan theina ding le hu ingei kom wa hu na lung sit na imu theina dingun ha kat ta in lung sit na lal to chu nai zo hi te ati ya chu Bible chang nu yai mu bang chu Jesu Christa ti lo koi madang ko ma tau na ding ingai cha po ve di Bible ki chi tai mas ei ko mu sa oi ai chu lal to na ang sung Christa lal to na ang sung hi ngam pil zang kia e hon izu diu dol chu hi Mary kom zu na tau na man ding ati po in Mary chu chon sit na nei lo in Mary ko ma ga tau mas na Mary ga khuluma Mary in Jesu Christa chu intercessor abo kina ei hodinga ngai dam ei thom pi theidu tia gin chat na pen chu Bible a hil nam khano he pathin le mihim ke ka palai se chu koi madang ngai chat nam point Jesu Christa bo se he ti chu Bible ngi chi ta se ya chu Christian theology ai jabang ta san na Mary chung changa ta san na di lo kini ho hi Mary din mun het thim lo na ji hi anga na chu ipi ham ka do num chu Mary hi pathin hi ham le Mary hi pathina hi dem is Mary a divine being na ai la Mary hi divine being a hi po in Matthew bung som la thum chang som nga la li na hin a context phatik ta imat to ai le Mary hi pathina hi poi ti phatik cha mu thei chuin aman gam lama ahongin mi ho chu a ki khop nau in a hil ta na hi chu ti chun amon kidang asale jingon hi chi pa chi na le thil kidang bol thei na hi hoya ko na hong kon hingana atiwe ama he thing thim bol cha pa hilo ham anu min Miriam chule anauti min Jacob Joseph Simon chule Juda hilo ham chule aso pinu jong hi ko mai la wa ching hilo ham ati ve na hi na hilai ka se be num chei pham ta le Catholic Church ki hil dung zui hin Mary hi perpetual virginity ta ki hil na me amai ki chen na ngai monga ki tim na nei khalo tia ki he Mary hi achu church dung zuya church kil nu achu nan ki ti hole priest ki ti holo hi celebrate abolo hi jinei lo ding na ai chu amon ki chen zo wa jinei ki ti hi chon sit na da na la kha na lai ai la Bible chi vat na hi le pathinin Adam le if ein sim lo chun punghon in lang chi khai hon lang vanui lu dim hon in ti has Bible kil na dung zia phate ke chai vat na hi le ki chen zowa nu pa ki koi ki ti hi normal hi in chuta le phat thei chan na hi ti Bible ki chi ta se ai la hi ta bang RCC hil na dung zia chu perpetual virginity kil na chi phem ta le ki chen zowa hi ta banga ki ti mat na nei ki ti hi chon sit ala kha ja Mary jong chu chon sit na nei lo dinga hi sap wa perpetual virginity ta ki hil na nei kha oi hi su Bible thui le point ai chu Bible ki chi ta na proof in Matthew pung khat chang som ni nga chu vele han hi tai se ai wangin asu ka sin Joseph tu ti Joseph chun ki to ha pi lo hi le omine ati chu
asa ta le chun hi chi bible sa he thim theinin chun ka cha pa chu kum som langa hin ta ka in kar ka tor sa poi ka tia le sin pi ka sei na kum som langa zo pa chu kar tor ti na hi sa banga chu Jesus Christa apin ta ka si chun mo Joseph chun Mary tong kha point an la Jesus opin zo apadin kitchen ngei na mo nga hin khu su aman pi he ti chu bible akilak ngai hiya chu azo bible chang siu Matthew bung som thum chang som nga le linang chu mi hon Jesus Christa thuil chu kidang sawin hoya ko na hong kuram ti chu het lo he kidang saw he hiya chu ipi a background a khulovin amai thing thim bol chapa au te jong hi chu tabang anu jong Miriam te he noi ipi ya chu se ham a thuil dan le a in sung hung kun na pen chu ki hi sa re oi a in sung chu mi him in sung mo mo in pathin in sung hi lo oi ni mor nang le ke in sung tabang hiya chu Jesus thuil wang choi le pathin thu mo mo hi ki dang sa na hiya chu Mary ki ti hi pathin hi po in mi a hi na pa chu ki chi ta mu thi ai le Mary hi ho thei mong ham agup na Mary ho thei mong hi dem Bible chin pi se ya Matthew bung ni chang som khan chin amo in sunga alu nun a hi le naw sen chu anu Miriam to amu thavin a hi le abo khumin ama chu chi be bu tavin a hi koi se ha chi sulama ko na asi le khathim ngo cha sei na he chin athil bom chu sula win ke pamanin sana bego murd ama cha pitavin he Mary chu ho lo he chu loi jong hin Mary anu chu abo khu povin abo khu chu ko hemi tai le naw sen Jesus Christa zo chu he naw sen Jesus Christa chu abo khu mai ya chu Mary ho ki ti hi Bible tong ki kal he ai chu Bible ki chi tan sein vana vantil hian lang mi hian lang ipi zong le pathin te lo koi ma sana bo khup lo de ti vantil ho ki san bo khup jong hi Bible chon sit na he ti ya chu Mary bo khup ki ti hi iti chon sit na hi da ding ham ai chu mai pathin hi point mi ma hi nang le ke bonga mi mai super human being hi po in aman ta le extraordinary human beings on hi po in divine beings on hi po in Mary ki ti nang le ke bonga hu bo na ya thi san na ya nu mai hi na nei mi hi bo he chu ki chi ta ki lang he ya su Mary hi ho the hi poi Mary khrum the hi poi ai so Bible pi siam Exodus bung som ni chang thum na sin ke ma te lo pathin nang nei lo de te Bible Ten Commandment number 1 aban Ten Commandment number 2 nai pi se kinam tui nui hian lei nui hian lang khoi lai hi dong le milim sim thu ang sung ki ti mo mong na bo khup lo de te Bible hian stu ni a hi church rituals da nai lo Mary ang sunga bo khup kiti hi idolatrism kiti khat hong ke bang he ya chu chi Bible to ki kal chu hong he ya chu ta bang hi Christianity ata sana ain ka na pen hi Bible in apom the hi po he a chaina question asagina ka do chi pi ham Mary ko ma taw na man the hi dem ho the ham taw the ham aban ta le Mary hi pathin ham ti chu ni do he to hi a chaina pen a chu Mary ko ma taw na man the hi dem Bible in piti se ya Bible say masangin Mary ko ma taw na man Mary ko ma tawa aman i hin khutua aman i taw na osana phathein bu ding tia concept ki nei theology ki hil na pen hi Bible ki hil na to hong ki kalai Bible pi sayam Bible ka sim masangin lahin thil khat omin thil su khat omin 1999 June date 7 Poland gama Shrines of Mary kiti temple muna chun Pope John Paul tu kiti pain taw na ni mong in hitin se Mary ko mai taw na Hail, O daughters of God the Father. Hail, O Mother, the sons of God. Hail, O bride of the Holy Spirit, temple of the most holy Trinity. At ye. Ataw na su patike chai dai le pa pathin le cha pa pathin lagau thing patin hin Mary hi salkal aborda na kilang hi. Yes, Mary hi between the thrones of God am dan am hi kilang hi. Ya su patike chai banal Mary ko ma taw ta taw hi. Ya su hi Bible support hinam, biblical support hinam. Matthew bung gup chang gup na sein nang wang na taw ting le na in sung dan alut in lang chule kot khain gu thimam na pa hi nga tawin koi ko ma taw di tiam na pa hi nga tawin chuting gu thimam mo na pan nang ma na sa ding hi chule chidang nam dang te bangin na sei sa biar sei kin hi in hi chi Mary ko ma taw no hot ong kilang hi Mary ko ma taw ho azat sa na taw na azat sei ho adi de RCC church lang thilbol patike chai bale sei sa sa we repeat ti hitam ta amhi hijla yung Bible ahin ko tam ta amhi izenam til amon thu tam ta seu chu japan te tin ngai tu ni hi chun amo tabungin taw hi on izenam
นัดถูกมาส่งนัดเดินไงเจ้าสิววานำนับป้าเป็นให้นายทีอีเต่าที่อยู่เลยเมรี่เฮ็ดมาสั่งไงโป้สอบีไบเบิลน่ะไอเฮ็ดมาสัเป็นจูปัทีนะเฮตีอีเต่าเนาเฮ็ดมาสัอีเต่าเนาดงมาสัจูปัทีนะฮีอาทิไบเบิลเฮียจูอีพิเซียเซซาซาเวอร์เซกิตัวเฮียก็ร้องคุณห้ามแต่เลย pagans origin ใส่จีมิลิโมโหโซนะต้องกิลังเฮไอเฮียจูพิฮามมิลิโมโหสาคูดังโหหินอากิลนาจูพิฮามแต่เลยปัทีนก็มาฮีอีเปนะอีเปนรู้แล้วทุยเวอร์เซติ้งไอเลยปัทีนี่อังไงนุ่มเจเจเลยปัทีนี่อาซาจินเจเจกิลังอากิเลยฮิจิตบังจูBabylonian ho mythology goddess mythology tu si ma ko na tam ong ki pan ei yesu Babylon goddess mythology la ki hil nat hom min thang loi ho chi piam tai le kus le nimrod chung chang he ni he ni kus le nimrod chung chang hi bible la jong mu thei tham khat omin aditial tan wang bible se pon an a background pin kus ki ti pa hin Semiramis ki ti nu hi zin apu hin cha khat hengin hi se cha pa chu nimrod he ti bible hi chi nimrod chu bible ai het bangwa gamleng hat pen pa chun hi na hi ai le cham kha chun kus song thita in kus song thi phanin acha pa nimrod chun aji kus jinu chu anu chu an ki chen pe kin ai le anu chu an ki chen pe ki pha chun cham kha chun nimrod thikit ta nei le Semiramis in naw kidang ta hin bop tai hi chi naw hin bop chun mi la azum de pha chun Semiramis chun thil khat zo thu hin de lamin nisa haguya konin kazipan nimrod cho hongin he chun ama kona naw ka me aniti he chun naw sen ong ping tamus hong ping his tamus ong pina pa chu nisa pathin ho na song ki pane cha chu ya chu nisa pathin pen chu hilai pa chu nisa pathin hi hichi tu sim hichi background pa na hi nisa ho kiti hong ki pane ya chu Semiramis kiti chu acha te chu pathin nisa pathin hong tai Semiramis kiti no hi goddess hung kiti pane ti chu Babylon te thil lung ju ta sanna goddess ta sanna chongi ai le Babylon te kil na dung ju ang chu pathinu dang ta sanna khanum ki Easter ki jong ta sanna ne ki ni hi chi Easter holoi chun aban ta le Egypt Greek ten jong pathinu ta san khan nevin Aphrodite kiti pathinu ta san khan ne ki ni goddess na pathin pailo pathinu kiti goddess ta sanna ne ki ni aman dal Egyptian ho gama jong pathinu ti ta asna tam an nekit win hisui khwam ta le Horus kiti pathinu goddess Horus goddess kiti tam tan ta tam ta me pathin tam ta ne hi chi pagan solo in ain la pathinu aga he theology to aga se ho chui hi chi ta banga chu ahung chalong chalin ho kiti ong chalong chalin hi chi ta ba concept chu iphem ta le hi ta bang goddess concept the goddess mythology concept kiti pen hi hong chi a tua Christian gam sung en ka khai ai chu Christian ma sapen dark ages kitilaya Christian ta ani do pen chu Rome te ni oi Jesus Christa khen be teng Rome te ni oi ya chu amola jong hi chi kil na hong lut kha hi chi pagan solo chu Rome Christianity hong lut kha wa Catholic Church hi lai kon la chu tam ta hong ki phu do tam ta me ya chu hi chi Catholic Church in pagans origin pagans tradition pagans church ritual kiti tam ta ho hi Christianize in bol wa hin la lu khawe ya stu nya Mary lim ki sim hoi koi ham ipiji ang ki simam hi chalanga pagans tradition lungthima anei na pau chu ain bop khawa ya chu tu lai church dunga tua ASTV dunga I background nung wa mo hi cho ta bang lim tam tai tu lai Christian tam ta en GP khai ain la Bible in thou shalt bow down before the image adi yes dunya image khat zabol Jesus Christa lim zabol alim minim sim thu kiti ho zo si pagans origin hi ti sei nu pagans origin kiti hi Bible to akimat na khat sa om ngei lo he ya chu Bible to ki kal in ya chu Christmas message san ching nu jia hi chi hi he thim ma pha he ya chu Christian tam ta la hi chi hi he thim lo om gam hi ta ne ya chu ka sei bangin Mary himin than sa jing ding Mary dop sang jing ding anup zebin pop holoin Catholic priest holoi kabandal pop holoi akhang ka hum holoin Mary dop sang jing 4 dogmas kiti so input the oven the mother of God kiti abantale perpetual virginity kiti abantale immaculate conception kiti abantale assumptions of Mary van omtai kiti hi so ta bang tam ta hi 4 dogmas input do chi tu chang ya chi jing ai le Mary van am ta bam tu hi as amo
four dogmas dung zia assumptions of Mary vana Mary kihil na dung zia chu tuai Mary vana ma hi le vana hi Trinity ki usi amhilowa quartets being tina hi vana hi he chu Bible thul tong ki kale vana chun pa pathin cha pa pathin lagau thing pathiu me the Bible ai le Mary dong chu to vana mai le quartets being ti tina hi vana hi he chu Bible thul to ki kale he chun kino chalin Bible ga ve ti ven Mary ho ya ham Bible in Mary hi akimin pha nu kha pen ex bung kha chang som le lina hi Mary kimin pha nu kha pen hi hit Pentecost lun kuna Jesu Christ lagau thing atip na anga na ding hunglun ni khwa chu Mary le seiju ho hi ataw ho me ti ex bung kha chang som le na hitio chang si chu nu me phep to Jesu nu Miriam to asopite to lung khat ta in gun su tan ataw som jing ve ti Bible in hi chi Mary kimin pha na nu kha pen chu hi ya chu ipitiam hilai phate ke chai ba le duai asopite chang si to Mary ki lung khat ta taw ve ti ain la Jesu Christa leis anum lai chu asopite to Jesu Christa ni ki tu lo he chai Bible chang mu thei kha men Matthew bung som le ni chang som li gup som li se gina aman mi pi la thu sein hi pet ta chun veven anu le asopiten ama bo nu ama ho nu me a holun in po adingun a hi chu in mi khania za ve na nu le na sopite nang ma ho nu min hol in po ading ve ati ain la aman achuti sei pa cha don bunin koiham kanu koiham ko sopi ya Jesu Christ ani doi chuin a sei yute a khut aza a khubin vevin hitie ho hi kanu le ka sopite hi ve izenam tin le vana ka palung lama chon pa ta chu ka sopi pa le ka sopinu chule kanu a hi ati Bible ya sopite tu ni a hi Mary hi Jesu Christa nu hi ti Bible thul tong ki kal thei tu la Catholic Church si dung zui a hi Christian tam ta hi che concept mi pu vai le Bible a Jesu Christa tu sei zo si to Mary chung chang ki kal gam di ya chu Bible ki kal to chi lo di ya chu Bible in pi siam Jesu in kanu ko hamati ka palung lambol ho bo chu ka sopi le kanu te he tu ni ai pathinung lambol hi athu pi pe ni isang pathinung lama chon dingin ki kholi ti ve ai le Mary ho yam hitam Mary ho yam tam tu a hi Jesu Christa Calvary cross a ki khat be chun Jesu in Mary hin ve in ven numei na chapa ven atia zon cho ko dani abanin Jesu Christa in zon ko ma sai kin ven na nu hi ati kin ya chu chizo aban ji simbe kin ai le zon bung som ko na in zon in je anu cho ki pui phe in ai na om pi in chapa achu Mary nu khunung kin ki za phatalo ai na Mary wang athi in hoi lai ki vuhan ti wan chu history ki phu ke he zo pon hi ya chu Mary hi thi ai in Mary thi ai le wana ham to hi mi thi chu wana kal ngei mo ham Bible in pi siam tenil bung som ni chang ni na chu ting le mi him tam ta lei vui la ki jam sa chung tho vun tin abang chu tun so hin kim lo chang wa abang ma chu tun so ya ki zum su ding le vet sit a hung tho do di he ti mi thi ki ti wana kal nai po in mi thi ki ti hi mấy đi trong zun nai point mi thi ki ti han am he ti Bible hi a chu Jesu Christa ne tho do di he ti zo bung som si chang som thum na han hi mi thi in he ati hi a chu la na mo zo si chui pitiam first Corinthians bung som nga chang som ni le ni adama mi thi zo si chu adama mi isenam til adama mi zo si thi banga chu Christa a mi zo si hin sa am kit ding he ti hi a chu Mary jong zo til hin sa am kit ding he zon bung som li chang gop ke hi lam pi thu ta chu le hin na chu ka hi ke a chi lo chu koi ma pa ko ma thung poi Mary chu hin na lam pi po in ba kai Jesu Christa bo chu thu ta le hin na lam pi chu he ti he Bible in FCC bung ni chang som get is em ti le ama wa nga chu e ho i loina wa la gau khna pa anga umna inei theu ti Mary zi a pa anga umna inei theu po in ba kai Jesu Christa zi a umna inei theu hi a chain na ka seinom chu Hebrew bung segi chang som ni la nga hi hi chun ama wanga pathin kom nai lut te ho chu tau pi dinga ama hing jing a hi ja chu amo chu hu hinga chamkim su hi tai ati Mary je ati point Jesu Christa ja hu hinga chamkim su a so le Jesu Christan e ho e tau pi hi ati yesan tu na hi che concept hi ta bang kil na hi Bible thu to ki kal lo chi lo a pathin thu ni pi se ham Jesu Christa wang se a tau ding le Jesu Christa chu holding lom Jesu Christa ang sunga bo khop ding lom Jesu Christa chu
พัดเทบุพัดเทบุน้ำตินเจตินพัดเทบุมีที่ให้อาเมรี่จงอาตาสันดีโลอินเอหัวเจ้าสิตัวนี้ปัดไปมังอาอีคริสเตียนขวายตาสันเอาสุปีถึงดิ่งอินปากายมินินอีกเทียมโนมเวปะเทียมบอนจ